Ya, naimea kutuna ko kapu. Uke kutufa mba peke. Epu ndaze mithodonganda. Epu ndashida kusha odonganda ovandu vengi modonganda peke. Kundio ndive kariovi ya. To put it that exact. Odonganda vengi ni da pata na dema. Menasha oveni vava umbeve uta. Vauta no mano warwe movie wa satana. Ovinambia vika tuna ko donde corona. Yeah, mea kumupo just a brief explanation. Po okumupa tro meho katiti wishapo no simatu ingire epuro omiti oshikwa. Omiti ondi shimo iko mundu ware mokapa utumbe mokapa omiti yokusha mwako vipa guapo mokapa omiti yokusha mwako therapeutic kashikwashike. That is witchcraft. No witchcraft, how does it work? Oinambi musimo sekama ami. I'll just take megamurami so example. Ami shimba sekama mea ko de mundu harive. Mbaka consulta on J po ngango miti po osimbanda po whatever they call themselves. Omungu utore enaranje sha dorosha atungu o altar jimadithana jo o evil altar o altar nismei tungwa kusha ika no the consequences ika no the instruction ika no vina avi mavi hepa kombano altar nchi o fouta ni dushita po fouta ni shita yo vandu mbenguru bina vimbi vandu mbenguru bina mbi no kuhena okuturayusha what will follow ponanda sima unguro vandu unguro vandu autokunana omasamu vandu bili kontroka nami kusha kunana modondunge po kunana mauninga ntu po inavi hempi yeah altanji ika no the requirement kusha ami omburaihe po after every 6 months metho kuno ombindu jimehe kusha omundu umwe matho kukoka mundisha koka kusha hanje altanji ya nombindu njo opudo komuna van veka sesura veka sita minasha anje ombepo nji yakapendura mundu go aisio kombando ya kuna mari ngamo donganda na kushivero ngo pa vandu no kushita bina bihempi bikaenda mo kondroka na imbo miti yeah amishiba kama mpaka konsela mundu nyumbaka suto mai yomurongo po mirongo vivari po ingapi kuja ami ombura ihe metho kotoka ye kuseveso kuja ke kungura kulako upi amishime ke kungura ina vihimbi kulako upi kuja andi bro metfere kan bikeme mbo shimangambo ake tumombo hauto po watfere yo mukwa po washi tv po ina vimi visnax vigebira munjo altanji o altanji ika no vina por un mojimosha o mei kurausha mehepa o vanasha kada nave mongandanchi vanasha vihemba kulapo pombra hambombari po ku hambondatu vakalona ovanji kuja that's now the altar talking kuja vanasha mbashibodu mai udu kuvala pombra hambombari hambondatu hanje va initiate fa ko mo altanji kuja nje va utukungura shingura sha satana o ku initiate fa kuja nje omundu himasha wa recruit munjo altanji kuja opudo komuna vanasha vengi kutoka pombra hambombari hambondatu vakalona veu ovinepo vya hanje vya rio ovinepo sina moja omundu kuli pombra 15 16 kina pombra 17 hanje o stage yo pupit meno topic ya pupit no batamuna mu vitu mbona shimo hitimo po me pa oviveri avihe mongandanji mundu uhinguma panduko mwasho mutenga omwashingwi mamu sacrifice kwame kuja ovinambi sivi
sivi ungura apeka nyuni ko sisi napata inambe vikara pontondo yosimbanda na indo odombe popo do spirit ye keka hingis oves moya mave ya kovemba o kave kuraere mimi nasha opudo kumuna ovandu vengi benomiti promotion of konfranda. It's like a shock to them. Mimi nasha osinasiri boguja ovina vya ungula pondo njina guja ovina simavie ke kungura mongandamba hanje the instruction the PTC warukuru the partner ina vihembi it's already in place. Just to give you an example, nasimo ko America na van bengulu to eliminate ovandumba bengulu to kandu sivashi dombra 50. So hitina na mongu la udo kusecha ovandu vengi vapo the celebrity ade him Hollywood that vengi vapo pata nombra 50. Bisa onanje mai kurasha onanje opatena ya twapewa ithat na uja ovandu masiba udo bala pompuranda. They are no use to me. Which I have to recruit new blood. Which I just have to get rid of them. Just make Benny, Luther Vandross, Michael Jackson, Vandu vengi vapo swatera, vandu vengi vapo mbata, vandu wingo mumbri shikwango na Whitney Houston, vandave hemba. These people have died within that range of 50. Mimi nasha thatana anje he's got no use. No vandumba. Yeah. Kusha vinabishi mavi ungura mo mundu ngwa ya brumengu gulu muni onganda. Eya nje akangurina vihembi. Eya kotoka. Eshima kotoka kusha this person knows nothing. Mimi nasha the altar will not tell you in detail. Yakusha mevango ikoni kapata. Njoni kusha ikara mukati kusimbanda. Mimi nasha mundu ma consult of the people van bakoka. Kuja oshimo yako bekuja promo po sina wapo oka ewe po wapo sina shorive osina jo to arausha ka horike pipo ngandambo po hapizo muti orive mbena omutimbo murio altanje po ngandambo ami arushime yako ve madigo akaina po mutimba. Kuja those are the things that bihebira po negotiation table la mukadiko simpanda no dombepa. Inavi mavika ndavi hine uja ovashukara promo wa kapa havina ya kutumba ya auto kumuna po prosper ya munganda mkwatfa vipu vandumba remana mkwatfa vikwa peke vanasheva sita vi oshuka nonganda njandi mekali menasha negotiation njandi komana city hemba of course you are not part of it kuya inambia vito kungura avika tuna ko vanhu brumbi hazo kutuna vanhu va ve expose ina vihimbi omundu sia uto ku expose wa ya kuja ngo mundu anje auto ku pahausa ya numundu ngasi masa bimuro va pomba sida pada kashua kuja men what was discussed on the negotiation table makati ko simbanda no dombe ponden wari mundu ngwa ya kukasha me pahamiti yo kutumba ina vihimbi avimu capture bi na vihembi promo vanasimba kwatfa no dhondunge no mauninga ntumbe no dhonyothe ne na vihembe vanasimba vihemba ave samonamba inambia vitora avitwa koma no mundu she hupo life or lecture ka hepo simba de kasi tv patamen o andu monganda bandiri mekara vanasiba kala na veno vikari asiba va vera siba va sita onganda ya ndiri mekara us ya inabi sivi ungurwa pondono njo ovyo akashiwa kuja hapo nonganda ya sitafi and promo nganda ikara kana ngo mundu miningo akaba inambi ya atu kwa dapa munusha dapa mbusha inabi kakakusha ongananji ya utukundiri mekara po promo mundu ngwa inherita alta njipo shora nanji eyembi ina promo kina kushwa kuvingurize promo ye promo ahingire kusha aminabi inakungurize inambi ami me monjira muhona yesu po mitanga muhona yesu ja inambi aviuto ku ataka this person and his generations kuja al danje yauto ku mu fight opulo kumno onganda shako ka po mundu shako kangui inabi heavy missing out odongombe that disappear kamuna nda moshunda kamu ya shiko ya pori inabi himbi onganda ya pata
otemotion mapekainde, and it was the cause of this altar. Menaja altar nji ai hepo vina kani ucha I function o inabi hembi menaja ngo mundu mune wazapo o inabi kabina ki ni nse menaro mungu wa rengwe yambo inabi hembi kena ki ni sabuja o inabi abisidi busha ongena nji deme odongana deura kuda mi pukiro kandupi apehe dari no matusho jaban bari no ngombe no ikwa kunyoni nada etaro ngombe rime kori mun ko mun naisha mo nuyo mundo ngombe da shita inabi viaruka kuno minasha or the altar ndaripo po anbari po they could not fit the altar o altar nji I hepo kuno mbindu nji there's no longer supply of blood kuja sipene njo supply yo mbindu kuja o andumba o altar nji I destroy ngandanchi tunosinda simwe si tukana so simuna simwe so pride o pride mosene ya kuja bromwe sikuda kashikwa sige uno meet pada ufula kusha that person wants to destroy that person apo mundu kavanga mundu live po utero no mundu po usite pada ove shwa luga haba mutu na shwa lui na yakali wandi vetatu vanne vetano mbesha apo tate uno meet po sinasho yusia city hapo onga simbe na kutokupa hasa no onga ye and kundino di na bivia roka mwana simba the ones that had so much pride yaruka mwana simba ayuto kumanipulera wana simba bepanjiro viungura be CTV na bihembi aveka kamo movandu maikari wando tupanda kanda bekari wando vikari hani na bihembi. That is because the cause of this altar or altar your miti or altar ime ondeu and obviously uhena kupaha o kuripa prura kwa altar nje. So when kupoka kwa aldanji, I'm telling you, you're going to suffer. Mimi nasha aldanji mai kongore omwini o altango euta. O kukula komwini kanduko lonte korona kanduko apehe puma pe panduko pa be kwa mwashim aldanji mai puma kind. Mimi nasha o promise kimwashita it didn't fulfill that promise to that altar. O sinasha ripe rebuja ombreihe po mide hambuma bihe bapeso kwa komundu. No inavi himika visit for kwa. Those are the things that we need to start learning of the devil and what these evil altars are doing. O siwe na kongore inambinu ya matuka mumudu. Yeah. Kusha whatever you want to kusha uripambra usha wampikira washitavi pata terisha I hoponyo kopone terisha angurizo miti pova nene mpo kurundu we ave ngurizo miti nui na mavi onjo mo family. Sure now mavi kind it's going to keep on hunting you down. It is going to keep on hunting you down. Minasa that altar is still crying and it's crying for that blood. Ombindunyo kamu yeni ku fita kwa altar njo and that altar will keep on destroying lives. Kusha wakwetu derisha wapita monganda wa miti wa ngurina burumu buhadha kungura. Please riaruka. Yaruka modondambo de pahapo napumoka ndiliva pahapo napumoka kumba and it does not even just apply to kwa burumu mbali no utumbu ni nabi o nada burumu shumase mukala na shwase kama wakarobiza mudandu haka tako basuko varu po mudandu martare move uridi opo mudandu shima iko basuko varu po kase kama shimudu ki hapo yomba po sheka ni mukani wakabangiza mukani shima iko kwa rumini varu rumini kabese kama ya inabi hembi it's part of the altar. Mimi nasha the altar ndo de ungura kusha de toro bine po bandumbo ve pamite mo me kudusha mundu ushimase kama mikina ko mundu arwe haka ka pona na mudandu ari haka ninjo o meripura kusha pa kuna bihite po musuko po bihite po mudanduke with inabi hembi it's all part of evil altars. No shiwa na sha the altar ndo oshiwe na kufite they will come back to you. Made kongore shwaze piso mwashwe utemwisha pomwasha wanashibeta bikoye shiwa na washa those altars are knocking at your door. They are knocking and inabi hembi oveshwaidi mumu hona kai hegusha maku bambikira bashiti po papa tama omake mumwe inakushidavi. Those altars were provoked by you.
or your parents or whoever it might be and ave provoke the altanda o ndino ndi mwaku relaxa ekuja altanji opo amino sina altanji siwa na sa remember altanji mai kupaha, it will hand you down until the last one kandonga na sibaka thema wisha nanda apeta muna ngandambe akasikwa sikimbe kusha inavi himbi simuri siwa kusha wapitira modonga ndanda siwa na washarikana ripaha and pray hard. Maybe nasha altars and it's no simple thing that you ever want to mess with. I'm telling you, I fight many altars. No me sure wisha me hingri koshiwa. I'll just give you a quick glimpse. Muhana ba hingira Isaiah 8 verse 19. So when someone tells you to consult mediums or spiritualists who whispers and mutter, should not a people inquire their God? Why consult the dead on behalf of the living? Uno mwinyo pata muka consulta mungu wakoka mungu gekupo untumbe mungu gekupo shorife muka nyingira uninga ndiko mungu wakoka hapo ina byari pimpi omuhona we nguno mwinyo uripi gweno ga pura ko muhona cha muhona ji patronjira omiyera nyibishite ndi wasika makapa miti mwango promotion na makapa miti moteru na kashikwashike wapatisa mundo zonjiraze waka odondana lo mundo wakade podo ngomekade kwata de hukura de shina bihimps. Those are of in ambition of someone that is so narrow minded. Omundo uri mbere huta omundo gumunasha kashikwashike othrete akwiye kwisha mundu athekama akapa omiti akakonsulta ovandu varwe kwisha that person should act on his behalf. Kundino ndituno vanasha vehembo vatitimba mbo makuranje o 79 na kienda po 70 kiargo mbunda tikani po 76 or 75 zinoika vandu avehemba vahita mwishina yokusha owo vya kutumba vya kushita viveso kuhinga za land cruiser vesitivi opudo kadua kashikoshina kashikoshi varumene vevari vekontroka sana ovikwa omiti obviously mimi nasha ndirijo shuri mumuhona muna mwinyori kona garapuna murundi mukendo to muta mokumbuku evarihe whatever is on you mokumbusha muhona mapapuri na bihembiri kompana bye kusha uhupo life yo washiri uhupo mu life yo njiheno sinasha rashimashiki mokapaha kusha mokapaha konganga po waiko kere ka tukwisa wakaito dombari ina bihembi kusha dikani katushe kusha sinashi shoka provoka uri that thing will come and hunt you down. Whatever people hitamburi, sure knows that there will be consequences on your life. There will be consequences on your children's life. Osimo kamuna banashiwe moskola ka before banashiwe ka visiti na bihimbi. Sure knows that there are forces around this. The konyithe men be konyo ku ataka banashiwe and all these things pahe okupoka koinabi. Terisha wa hira konganga kaina kuherusha automatisa omukohoki. You need to renounce that altar. Wayako altar nyo kakoha po altar nyo brumo po miti kisha kamro undo hambi katfumithe momia mapshu kediko henao po katfamu nyungunyi meizuma ristima ni navi hembi other altar ndo akaprovoka pona par kisha you need to loosen up. You need to get deliverance kusha upoke kwa altars. Yeah, no siname murare adikane mo life no there's no shortcut. There's no shortcut. I mean bahita o university of Mbramirongo ivarinda kapiti. Bahita university ya muhona Yesu. Muhona benji urikire na peke o ina mondo muyonderera by Barimo University, which was living hell on earth. But according to the metanga muhonangisha wamingu mbahama komurwenu meta experience ade henda dumba unjamo for the past 20 years. Kasina gusha men simbadera munyani pata muhona asiwa gusha mwashingu metfa monjiranjo mut umbraime me kotoramba mauduge ko honga wako maudu ngurashingura shanchi ya digane. It's never too late. Being here, it's never too late.
kotoka kona kwa yango yaro inavyarura pahanyotha kotoka kumuhona nyingira umatha kumuhona kuya muhona gimiko vatere mwina yari vitatu and randoka mbipela kwe utuku les sate na kavango omundu kusema leso mbipela owasho utuku leso mbipela uni matubuko mwini leso mbipela pe apa yuva kusha muhu komni nongro po muhu komni no meta ngro ape hipo muno kansa kuleso mbipela kusha mo leso mongove lesa mina sa sate na the more you get this knowledge coming through your mind and brains, the devil will flee. Matubuka rukur. Namangete kimba, tokerewe.